Prema planovima i obećanjima nadležnih, grejanje iz kotlarnice u naselju Ključ trebalo je da startuje najkasnije 5. novembra. Najave su bile i da će radijatori u ovom delu grada biti topli još tokom jučerašnjeg popodneva. Međutim, zbog kvara na kotlu, grejanje kasni, a o tome za naš radio govori Radomir Tešanović, direktor javnog stambenog preduzeća Zaječar. Očekivali smo da startujemo kotao u naselju Ključ, možda i pre 5. Međutim, imamo problem sa gorionikom, sa elektronikom na gorioniku, na velikom kotlu i taj problem ćemo gledati da u što hitnijem vremenu rešimo. U međuvremenu mi radimo i dalje da taj manji kotao uključi, da i njega osposobimo tako da imamo veću sigurnost, a ja se nadam da ćemo u najkraćem vremenu uspeti da nađemo taj kvar i da to otklonimo i da startimo grejanje u naselju Ključ. Teško je prognozirati vreme jer ne znamo o kakvom kvaru se radi. Onog momenta kad uradimo defektažu kvara možemo razgovarati koliko nam vremena treba, jer ponekad zaista može da bude teže pronaći kvar nego ga rešiti.